Sure, guys, welcome back to Speaker Now. I'm your boy Taylor DJ. So today we have a very interesting guest. Guest yethu yenza grade 8. So yenza hip hop ithe ifuna ukuspika ku-Speaker Now because Speaker Now open to everyone. So today we have Matric with Speaker Now. Matric, utrend. Grand kanjani? Welcome to Speaker Now. So Matric uqale nini asiqale nje ngegama lakho leli lisho ukuthini igama Matric? Igama lami lona litsho limelele indawo yoba dala nzama kokunzima. Le ndawo ithi men yona ke ngoku itsho xa siqala kanje le ndawo ithi men imele uba ndiyise inkwenkwe eneenjongo zokuba ibe yindoda ezokwazi ukutshintsha izinto xa sekufika ixesha lam xa sendiyindoda. Ke ngoku eli lithi trick laa ndawo laa nto uba xa kunzima soloko ndisenza iplani noba kunjani ndizame iplani. Oh, njengendoda. So wenza iplan Matric njengendoda uhlezi wenza iplan. Yeah. Okay, so ku-music la wenza muphi music? Khona i-hip hop, khona i-house, wena wenza muphi music? Mna ndikhupha i-hip hop. Hip hop. Yeah. Yeah, so njengoba ufunda u-grade 8, into onothetha ngakho hip hop maybe uthetha ngaziphi like i-story. Uthini ibali lakho lapha ku-music wakho? Into abazoyifumana abantu mabelalela music wakho. Ngifuna bafumane injongo zokuba bazokwenza kanjani xa nabo benje benesimo esinjengesam. Kodwa ndiyayazi ngifuna ukubonisa abantu ngenye indlela enzama ngayo uba ngomnye umntu, ndibabonise ukuba noba kunzima kunjani kusazodlula ubumnyama kuvele bukhanya. So umusic lo soqalile ungenile kona ikhona mhlawumbe ishow lo sewaphefuma kuyona kula mashow abakhona la around uqumbu noma kumvumelwano noma usele artist recorder kuphela? Seli artist irecordayo. Recorder. Okay, kulaba abakhona sebe famous ukhona maybe umuntu obukela kuyena ufuna ukufana naye one day? Yeah, bakhona. Angibalele bona noma nje ungabala bebe babili. Ngulentuza nguBravo benguyanga. Yanga. Yini nguFlash. Flash ikumkani. Yini maybe into othi mayibuka yenza uFlash ubona ukuthi nawe ufuna ukuyenza like intoni indlela akanxiba ngayo noma i-message yomusic wakhe intoni uyibona apha kuyo? I-message yomusic wakhe zonke ingoma zakhe zine-message ebonisa abantu ngendlela zokuphila. And umusic of-Flash uyakhuthaza. So ufuna nawe ukuba yilo mrap ukhuthaza abantu mabelalela izitori zakho la. Yeah. Because bakhona abakrephayo abafuna ukushaya ama-turn up sithi masilapha komenzi besiphakamisa imoya befuna wena ufuna ukuba kuleli kala leli labantu aba-record music one-message. Yeah, ngifuna uba kulo. Okay, so la around uqumbu bakhona ama-artist usafuna ukusebenza nawo ase-record osekwawezwa nje bakhona mhlawumbe nje? Bakhona. Awubabali babukela abali uzoyithola i-feature. Bakhona uLias bekhona owaphi Lias? Lias ngowalapha ndiphuma khona imvumelwano. Wasemvumelwano. Liningi ithalente emvumelwano. Okay, ubani umunye? Bekhona nolentuza Moon State ulapha yena encalukeni. Bekhona nabanye abacula noLias abanye ngoBamen abanye bengu-Lister nabo baphuma imvumelwano. So ngoba ufuna ugrade 8 yiphi eschool oyona? Ndilapha nje Qumbu Village. Sequmbu Village. Bakhona abanye abantu abenza music lapha eQumbu Village? Obazi abarecordayo? Ndiyayazi bakhona. Okay. So I hope nabazobuka uSpeaker Now because sina open sivulele wonke umuntu. Anyone ofuna ukuza uSpeaker Now ezosixelela ibali lakhe simvumele la because uthe una how many years? Na 14 years. Na 14. So uqala umusic una 14? Yeah. Because abantu abaninzi baqala uqala beno like 17 after high school wena uqala una 14 so record. Maybe more recording ngoma urecorda kanjani ubuse na 14 years wena uproduce okwamanje urecorda kanjani umusic wakho? Into ndiyenze ndiyarecorda xa ndifaka i-beat ndijonga i-beat endiyifunayo ndiyibhalele xa ndigqiba uyibhalela nditsho ke ngoku ndiculele anazo ngamanye amaxesha ndiye ndingabi nayo imali yothenga idatha ke ngoku nantsi enye into ke ngoku endichaphazelayo ke ngoku mna ndimane ndilentuza ndicula gqiba xa ndigqiba ucula ndisendela abantu zihamba nje kanjalo ingoma zam.
Okay, ngifuna ungicacisele la masikhona ke beat la suyifumene ibeat. Urekhoda kanjani ukuthi ngathi awunawo producer wena usamele uyi-one. So masuyifumene ke ibeat internet uyirekhoda kanjani? Ama vocals wafaka kanjani ku beat? Eyami i-app engicula ngayo ndifika i-vocals ezilungisiwe kahle. Sezile ndlela ndiyifunayo. Gqiba ke ngomna ndithathe ngocula. Ngicule yonke ndigqibe. Andikabi nayo nendawo yoyimisa. Bandimane ndi-practice ezinye indawo ndiphinde ndenze. Kumele nje ufike si-perfect nje izoba right. So yiphi i-app uyisebenzisayo? Bakhona abafuna uqala music banabo-producer banamafoni bengaqala kanjani? Usebenzisa yiphi i-app? Ngiqala ukusebenzisa uTuneMe. TuneMe. So bayezwa abantu abalalela ufuna uqala ukurekhoda awudinga uproducer uzoqala uma ufuna ukuqala you can start anyway ungaqala nangefoni now uqalile uyarekhoda ingoma zakhe ngizwile i-production ngizwile zidibene so mawubhala ke la like maybe ubhala njani ingoma maybe uqala ube nama rhymes noma nje uvela ubhala ingoma nje noma uqala ngechorus ubhala kanjani ingoma because ngiyakubona ngathi ulo rapper lo one message so showcase la ku writing good ubhala njani ingoma ukuze ngithole icebo lobhala ingoma xa ngibukela i-TV ndiye ndibone kwizitori indlela abantu abaphila ngazo nangezinye izinto ke ngoku ndithathe nje into endiyithandileyo phaa endizoyibona uba izoba imessage irathi xa ngigqithisa kwabantu ndihambe ndiyoyibhalela i-chorus ndikhalise i-beat ndibhale i-chorus ndibhale ke ne-verse ne-hook isingoma sigqithiwe phelile okay so masugqibile ke ingoma ke ikuphi la ingoma o-distributor khona usendela abantu ku-WhatsApp noma khona la ufaka khona ku-SoundCloud noma ku-iTunes noma ku-YouTube ikuphi la ufaka khona ingoma wangoku masugqibile ingoma ndiqhela ufaka efonini kamama wami ku-WhatsApp ndisendela abanye ndisendela nabantu ke ngefoni yami ke ngoshade so ingoma abantu basafumana uyabasendela awukho la ufaka khona okay anokusabela ucreate i-account i-SoundCloud noma YouTube kuyifoni kamama leyo so that mawune ingoma uzoyifaka khona zingeze kulahleka ingoma zakho because I think masuna 21 uzobe ufuna ukuzizwa uba urapper kanjani una 14 years so izingoma zakho zibe permanent online belo ufake ku YouTube apha nathi siyakuncedisa uku-upload ku YouTube la muthi uyafuna sifakile ingoma zakho so ikhona hip hop abaqumbu ikhona hip hop solo uhappy nge hip hop ekhona lapha qumbu noma usabona khona la kumele kufikiswe khona ithini opinion yakho nge-state hip hop aqumbu la ndibona mina i-right ngendlela eyiyo qha into endiyifunayo uba bonke abantu abaculayo bangalahleli phansi ithawula nabo bazame ukuze nabo bafeze amaphupha abo okucula okay message le ivakile so kuma radio station suke wafika because sinayo Isabela FM khona suke wazama ukufuna interview khona sensuka qha sandake ndayithola i-chance ukwazi but ucela ebantwini abadala bazokwazi unceda ukuthi bekufake khona so uyafisa ukufisa ukusabela FM okay I hope akujongile khona lapho maybe usabhisi no music wakho because ikhona radio station nawe kumele ube khona ku radio lapho okay so kulabo abenza ama-show uyawazi ukuphuma ebusuku since uhlala nomama bengakubook ama senze event nawe ufike uzowazi ukufika ku-event uzoperform ingoma zakho ezekhona nabo bayafuna unibona ndiqhubekela phambili ngomculo wami bangandiyeka okay so iziphi ingoma uzoziphefumela zona apha ku-speaker now ngoba phela masufike lapha belu ube nento oyiperformayo apha ku-speaker now ndinengoma enethayitile lethi amaphupho uzoziphefuma amaphupho bekhona nenye enethayitile lethi sebenomona okay so ziwu-2 maybe ungasicacisela nje uthetha ngantoni kule ngoma ethi amaphupho like intoni ethetha ithini message yayo le ithi amaphupho yona ibonakalisa uba umuntu angavumi angancami noba sikunzima azame ufeza amaphupho akhe na kanjani njengoba kumnyama qale kube mnyama kuba kutsho kuvela ubukhanya angancami kalula so singagive up abantu then lenye ithetha ngantoni ithi bakhona abanye njengoba uzobuzama ufuna ulandela amaphupho akho njembe lisithi sebenomona bazozama nabo njembe benomona bangafuni ubuphumelele bese lokho besithi ingoma zakho zitheni
bathethe nje into ezingalunganga. Okay, I know sakuzwa. I think sozi performance yakho, but before uhambe kumele uxelele abantu bangayifumana phi maybe ingoma zakho abafuna ukuthi basendele ingoma zakho kujonga nje la camera ubaxelele ukuba bakuthola kephi inamba. Bazondithola kwinamba yami okanye bandithole ku-YouTube phaa ku-YouTube xa sendisandomenza ndizowenza apha nje kwasilapha evekini. Okay, awubizi inamba na camera kujonga nawo. Inamba yami ithi 081 ithi 181 gqibithi ithi 2503. Okay, awufuna ukuyiphinda so that bazokufumana apho. Maybe uzoyifumana ifeature. Ithi 081 181 2503. Okay, I know why. So bona performance yakho. Thanks for coming to Speaker Nawe. Nathi senza show sakufaka YouTube because ingoma zakho kumele zibe khona ku-YouTube. Yeah. Okay, sure. So guys, this was the Speaker Nawe. We have a young rapper from Iqumbu village. Yeah, so I hope ifla uyibukele because kumele be khona umuntu on representayo. Yeah. So be performance yakhe ke manje. Awubulunga siqale ngayiphi?